clear tu zong zong te si bai le be kule ole tun chu ma chuan chanchin thar then khat ngai thla huila a tha ome tun na ya eden thar veng PSUP a cheng me chetlei rol rualin an me chet poi kum tling lo ve tho han soi sak dan video adar meka heng kum tling lo te hi India dan IPC noya the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act chuan an hmalam hun thui tak clear in ahum hal tlata poi khoina an ne ni po in an ma ni hriat zui the tur an hmel le mingde mi pui hriat thei tura tarlan a phal lo ani he in sei sangna mo shom takhian mitam tak ril ru atina emema Mizoram special report lama post aron lot nem hle zil lo fa ti hriat tak tak te mishing nun phung pa nga ya om dan she phak lo te che dan hi zau taka pholan an du ve ni mai ni ma sela kan soita kangin JJX chuan kum alatin lo miaw wangin social media lama pholan kha phal lawa post siam tu te ru ru she thiam viau mai la chung post te chu kan approve theilo ani ate he kutin thlakna video hi en shom viau ma se kan en tluan ve thawa ril ru an tina hle ni me che pakhat anin sei sak chok ani bera fa de chunga thleng ni ta se nu le pa tan chuan in som a har khopang eden tharveng khotang roi tu de ka beng hala ni zan lama khan kha thela in nam noi te an ko khomin an jil tho min shila zan na hian an ko khom lang an jinga athu saber ringli dar kha korsen ping fol ha pakhat kha nia ani kha dam doi dik ni in mani loka po dur tlang le tan bula acha thla ni in min shila address nei mu mal lo eden tharveng PSUP a ron tlalot ve fo thin ni in min shil bok thalai nula pui tling po lani phak lo khatia nga che du me chha le ngal kan khota nga an lo tam viau to ani mela engti ko nga malak tur nge ni ang heti khopa kan khotlang nun alo cheta mai hi tu de mo phurna nge ni ta ang ko sanang po ti tak zeta ngai to ana kan man achul ta hle maya sorkharang point heti taka khotlang nun chetalu tukhi engtia siam that tur nge mo phurna langam kan om do nem kha video mu som tak khan ngai to ana article thui hle mai ni som ni paruk mar sang ni le som ni panga a chief minister pulal doma judicial magistrate first class kota ain lan chungcha nga kot zo ma le kot zo rualin kota changa chief minister le au kelte an chuak lai thalak chu caption sang sang phangin adarna sa hle maya Mars ni som ni paruka chief minister JMFSA ain lan chan hi kum sang ni le som ni a nap thitari londo in ti le chana vidik wan chong in ti den diglo taka pulal do ma Facebook manga an po chian na pulal ma chuanan a soyanga sei chongin meche dulat wangin dor pui JSC ten an man tia an puna criminal complaint kum sang ni le som ni a kan file to le kum sang ni le som ni pathuma tlangwal usanga inti ASP a zongte nia hriatin kum sang ni le som pathuma atwal thi na thlenga Facebook kaltangin pulal do ma chu twal thattu a me puiten an ngai the tura post an siama wanga criminal complaint kum sang ni le som ni pathuma thelu kai hne wanga kota in lan ania criminal complaint hi kota kan thelut ani hian opposite party complaint thelut to ni lo lam hian ukil an roi ve thina opposite party te ukil chuan complaint le witness te chu an cross exam te an nei thina ni chu tianga cross exam hun chu nimin kha ni in arwala case nei pani voin khan ti ania wangin hun adu rei deu wangin complaint cha cross examination hi kalpui re nia witness te po hun danga ko le zel ni in case hi kalpui zel tur aniang thu post then khata si muitwal thina case tinung le turanga an lo post tok le case nei jok anga an lo post tok la bo lo hetianga thudik jok lo lang le mai tura mi pui ru ro lo ti boi tumna politics lo khel hi ban san a hun to khop mai criminal complaint pulal doman kota a thelu thi in thandona boruak siam nan ati mai ani lo zia voin hian aron tilang chianga kot kalphung chu zomin voin khan kot kalphung chu zomin nimin khan kota aron in lana lelam ukil de khan cross examination an kalpui mai ani e
AR son na tha tho ve lawanga CM soina changin congressin antel vedanan puang Mars ni somni parok sang ni le somni panga tun naya aizol ko puilai li atanga zo ko sanga Assam Rifle AR in son chu chungchanga Mizoram Pradesh Congress Committee General Secretary Lalbiak za ma chuan tha tho ve mi alawanga Chief Minister in ramro rel na ina asoi chu changin antel ngei tho an soi Chief Minister Pulal Doma Khan House chunga meu AR sun chu chungchanga Congress Sarkar Khan tha tho ve lem lo ang khan aron soya khang hun lai kha Sarkar na kan la tho ve la ya nia voin hi khat chempui kan lo vai ve to dan han soi te po a tha ve in kan ria ti in ni lai ni khan Aizol Press Club a thu thar la khom tu te hne na soi Mizoram Sarkara Home Secretary lo ni to thin BJP chuan Aizol atanga AR son chua hi kumsang khajakwa le somret pasari dai to a Mizoram Sarkar norna wanga Prime Minister Rajiv Gandhi an alo tiam to ani thole zo ko sang rampo ruam han felngal ani tho soi Congress General Secretary chuan AR son chua tura malang na te tar langin athu chuan son chua chungchang hi Home Department a kumsang ni le panga dai to khan pe kan ni to ataka ma kan lak tran kha kumsang ni le som panga vela tangin ani tila aswal lawang ati October ni som sang ni le som pathum khan khati laya kan Revenue Minister J.H. Chhuama Hovin Advisory Committee on Use of Assam Rifle len po anlo thut to thole heta hian Home Department alla tel lo thua soi bok Home Department a Renu Sharma i Principal Secretary ani khan AR le zo khosanga an mun tur bo saito Engineering Project India Limited EPIL nen November ni riat sang ni le som paruka an thut khoma AR hian dan tlo chanin an ram lua chu an ta ni a an soipo Home Department hian Law Department ne na zir tura thlenin ani hian ram nei to an ni the tur om lo tia a chan tho sai Mizoram Sarkarin an tran chan thin chu S Bharataka ki Deputy Commissioner Lusai Hil Thupek Jun ni som ni pariat sang khajakwa le somnga panhi a AR luachin turam soi fiana le Standing Order number 2 of 1952 August ni riat sang khajakwa le somnga panhi Assam Gazeta chuate ani thu BJP chuan soin tun thleng hian hemi lualan tu Thupek ala om le lo hetianga kan han in chin chuan hu chuan AR ho tu te khan soi tur le tran chan tur an van sot khop mai ati Sarma i hova an thut khom zui zela AR tran mun a phe sak zel nia soin Memorandum of Understanding MOU draft an the lua an lua zom tura an ti quarter guard le a chevel Lodge House te po an hnial ni in Home Secretary hlui chuan sai Tuna Congress Party Senior Vice President ni mek lal nun mo ya chongo hi Home Department a Principal Secretary ani nuwa an bo zui chakle zual ni in BJP chuan asaya zo ko sang mun te tlo in EPIL ho tu te kan tura AR ho tu te po an mun tur ani angin vilnguna EPIL po norve torin kan ti thina ti BJP na soidan chuan nun mo ya khan khalla changpo a nor chua tha atiangin Sector Office khalla a son chua tor mun po revenue ho tu tenen zo khosang kholui mun le tona tlak lama family quarter an sangna marlama mual po a hova anen thua sai nun moya ho bok hian zembok lo nei tu ten AR laka harasan na an to lo nan te in zo khosang tlak lama AR rampo na zel kalin bypass kong lai sak tora malak ani ti asoi boka formation cutting chu an zo man ti ti to ti PWD PA ni le PH ho tu te point tran la in AR motor an ti sak vek to a soi noi le sel tor an dam ngar ni na soi heng hun la ya bro repatriation boy puya local train stiandra garan join se train par chak pial to po arem changa an lo soi pui train te soi bok MHA le EPIL ho an nor lai le Mizoram Sarkar po an ti tor chena anin pe to hle no kum sang ni le som pariat kum to pa Sarkar in thlaka
MNF sarkar thar hnuaiah February ni sari sang ni le som pakua MHA in meeting akova Mizoram sarkar a yo a kal thu le heta hian me ni som thum pakhat ma a in san chuak tura thulong na asiam to sai atira tu pek siam tu le anin san tur zong zong lo buat saya lo pe tu te engma ti ve lawanga kan chief minister in asoi mai hi chu adu tho ve deu mo ati Pudavit sai lo thu ziakin atop khar leang number 4 an man thom arimol mol maya hezoram jim te hi engwangin nge number 4 rilo hian min zuam ni o kanram tin hun hi khoilai atanga siam that masak tur nge ni ang heti hian athim zongin ngai to chinila North State dang Arunachal Nagaland Tripura te kan hnuai an fo thin kan thil ti dan ronjir fo tu te hi kan chung en mek to a ma an son duaka mega project an nei ul reng hlom ani hi mi pa kan thina sa ma nau pang te a mei thai kan pong rui hlawin min suata zu chia in thina a thlen fo IAS tlingthar kan nei lo rei to a Central Service a load kan khat phar to bok India ram state a mi pui tam zong atanga te a HIV positive tam na ber kan nia rui hlo ngai en kol na hom lun ber kan ni mai thei bok hei ba ka hian kan tlem te reng nen kan survey kan tam bok ani HIV positive zinga hian za som ruk chung lam hi sexa wanga kai an ni hian hursual na lama kan sang le ti ria thei bok comment dik rui hlo chung changa ka thuzia ka comment dik mai chu mana chuan re thei jok ten rui hlo an zuara mi hau safa ten ani dik thin tuna chuan mi hau sa in rui hlo an zuara mi re thei te ani dik to thong ti hi dik vai takani zanin tlai khon huwa ka thudon hiarin tla karing Kolkata Mizoram House chung changa David Sailo thuzia siam kalta Puzoram thanga te pa fa in min timwal pho tia kota complain an thelu chu voin khan anin withdraw fel mak te hiania an ming bera beitu te ero la kalpui zel tura ti ni om takani puramate pa fa an pui thing via ve a fing masa sa David Sailo ke sa hi chuan an lein withdraw zel tura nga yang social media lama rechang manglowa post chang ngoi te po an om ani ome MNF be khi kalauti to thidangin uluk takin ton din hun le malam hun khir saka bi chian na la jek tuai tura in ngaila heng kan ram chian lai tak soi vak hian nual loila ti tak zet thleng phachin chong trai mi tam tak anom ti hreila asiam than na ero hau taka khoilai atanga chan tur nge ti ringot po hi in da fe angai der to ani he